आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह न हाइरी राज्य सरकार न ड्रग की मायोक्ता चंगसिनबा खोंगजक माइ पाकना चंगसिली मणिपुर हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस 94 लेरी ngarang miyoi ahum nongno COVID-19 positive oiki Commonwealth Parliamentary Association Mid-Year Executive Committee gi mifam ngasi Guwahati da pangthokli amasong Kendri Health amasong Family Welfare Mantraloyna Mizoram, Kerala, Maharashtra, Delhi amasong Haryana da makha tana COVID ki laichat sandoroklib asi kupna yengsinnaba kangankhre मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह ने हाइरी राज्य सरकार ने ड्रग की मायोक्ता चंगसिनबा खोंगजंग माइ पाकना चंगसिली ड्रग की करबारदा चेनबा मियोय सिंह सरकार चंगजरकनबा होनगदबनी मांगना हाइ हौकिबे नुमित खरनी असिदा राज्य सिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी ड्रग यावना निसागी पोलम सिंह फागतपा ngamle मांगना हाइ ड्रग की मायोक्ता चंगसिलिबा खोंगजंगी सरुकम ओइना ngarang Churachandpur district police na मियोय अनि कानी किलोग्राम 3 ग्राम कुनिपान अमसुंग लुपा लाख अनि लिसिंग 3 हेनबगा लोइना फारे मखा ताना थिजिनबदा मियोय अनिसदगी कानी ग्राम 550 अमसुंग सेलोइना लुपा लाख 5 मियोय असिगी युमदगी फंगले हाइरे अमरोमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांगबु अमना ngarang फोलजांग बाजारदा अचत अवोक्सिंग चेक तौबदा मियोय अमदगी प्लास्टिक पैकेट अहुम लोमदा परokpa कानी केजी अमा ग्राम 94 फारे फारबा मियोय अदु मखा ताना थबक लोखनबगी दमक मोइरांग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइरे इम्फाल इस्ट नार्कोटिक सेल नसु ngarang Diabetes को संगाफम मयादगी मियोयनी हेरोइन पाउडर कोनना फारे मखोयनी दगी हेरोइन ग्राम 12 फोन अनि गाड़ी मचा अमा फंगले हाइरी फारबा मियोयसिंग हैंगांग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे मणिपुरी सिनेमा गे गोल्डन जुबली थौरमगा मरी लेनना मणिपुरी सिनेमा हुदोखिबा नुमितपु ममी नुमित हाइना ngasi पालन तौरी इंग्लिशिंग मचमा पन हुपुत्रा निथोइगे ngasi gi numit asida मणिपुर की अहानबा फीचर फिल्म मतम गी मणिपुर सिनेमा हॉल सिंग दा उत्पा होखे ममी निमित का मरी लेना मणिपुर स्टार्ट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स दा लेबा निंगसिंग युम्बी अमा मियामना लेकतकनी निमित असिगा मरी लेना मीटर कुन वांगबा नुंगी युम्बी अमा माइखुम हांगदोकनी थौरमदुदा आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर एम जॉय सरुक यागनी ngasi nungthil pangthokadaba thauramada राज्यपाल ला गणेशना मणिपुर स्टार्ट फिल्म अवार्ड यंथोकनी थौरमदुदा वाटर रिसोर्स मंत्री औंगबो निवाई सरुक यागनी थौरमगी सरुकम ओइना बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की मना फंगलबा अयेक पसिंगी पुकई अमसुंग बेस्ट फीचर फिल्म मना फंगलबा अखोइगी युम उतकनी मणिपुर हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस 94 लेरी ngarang मियोय अहुम नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी राज्य की हक्सेल विभाग न थोप चेरोल मदा हाई हौखिबा पुंग 19 दा पुन सैंपल 412 टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय अहुम नौनो पॉजिटिव ओइखी पॉजिटिव ओइबगी चांग सादा 0.5 नि हाइबा मतम असिदा लाइचत असिना नाबा मियोय अमता नाबा फखिबगी पाउ लेते अदुमोइनमक राज्य सिगी ओइना हौजिक फावबदा कोविड लाइचतगी नाबा फखिबा अपुनबा मसिंग लाख 13,000 सुख्रे मरगसिदा राज्य सिगी ओइना हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,994 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोजता लाख 15,94,9 मरफुतरा मापन हेना मसुंग अनिसुबा डोजता लाख 13,38,700 हेना कापख्रे हौजिक फावबदा प्रिकॉशन डोज 63,763 हेना कापख्रे ngasi oina ayuk pung 13 फावबदा मियोय अहुम वैक्सीन कापखे मिजोराम द कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय चाम सुन अनि ना फखिबगा लोइना ना हौजिक एक्टिव केस 753 खक्ता ngaire अपुन पॉजिटिव केस लाख अनि 15,993 की मनुंगदा मियोय लाख अनि 19,915 नाबा फखरे नाबा फबगी चांग चादा 58.3 यौरे Anti-colonial movements and contribution of Northeast in freedom struggle of India haiba hiramda zati thaki seminar ma ngasi Guwahati da pangthokani seminar adu Kendra gi Shiksha amasung Mapal Thorum Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hudokani seminar asi Indian Council of Historical Research na sinbani tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Commonwealth Parliamentary Association Mid-Year Executive Committee की मिफम ngasi Guwahati da pangthokli मिफम asi Lok Sabha Adhyaksha Om Birla na hudokhi Assam Legislative Assembly da numinini pangthokadaba मिफम asi da tongan region 8 gi mihut singsu saruk yagani
Commonwealth Parliamentary Association Mid-Year Executive Committee mifam asi Bharat ahanba oina pangthokpani. Kendra gi Health amasung Family Welfare Mantraloyna Mizoram, Kerala, Maharashtra, Delhi amasung Haryana da makha tana COVID ki laisa sandorokliba asi kumna yengsinaba khangankre. Mantraloy asina hai Rajya manga asida COVID-19 gi laichet makha tana sandorokliba asi gi yenglaga akan mamong thabak lokhannabasu pautak pikre. Mantraloy asigi Secretary Rajesh Bhushan Rajya amasung Union Territory singda iduna khangan warwala madahai laichet asigi anoba case kaya yamna henggalabagi haibadusu monitor tawduna khangan gadabani. Maragasida Laibag sa sahi tara nipani mathakta laiba angang singda hayengdagi COVID vaccine precaution dosing lanai vaccination center singda kappa yaragani. Kendra gi Haksel Mantraloy na hai sahi tara nipani mathakta laiba aduga anishuba dos kap kraba matung thama pan surabadi precaution dos kappa yagani. Mantraloy na hai laibag asta laiba sahi tara manga pawgi manungda laiba angang singi chada marputra tarukti COVID vaccine gi ahanba dos kaple aduga sada marfu hundoina dos animak kaple. Mantraloy na hai Sahi humpugi mathakta laiba miyoi healthcare worker amasung frontline worker kotiani lakni fuda precaution dosing kapkre. Sahi tara nithoi digi sahi tara mari pawgi manungda laiba angang singdi sadani pumanga hauzuk pawbada ahanba dos ki vaccine kapkre. Kendri Mantri Mandolna Atal Innovation Mission AIMS mathang chahigi March pawbada sangdokpaga aya pikre. Mission asigi makhada Atal Tinkering Lab lising tara semgatpa Atal Incubation Center samasumna ama Atal Community Innovation Center Yangkai amasung Atal New India Challenges ki makhada startup sani mating pangba yauri. Beneficiary sing mating pangnabagi kendra na lupa koti lising ani hena kaithokle. Atal Innovation Mission gi maroiba pandamdi laibaga sida school, university, research institute, MSME amasung industry ki thakta entrepreneur sing yokhatnabani. Rashtrapati Ramnath Kovind gi Gujarat ki numit humni khongjat ngasidagi horagani. Maki khongjat manung asida Gujarat ki Narmada Jila da High Court of Gujarat na sinba Mediation and Information Technology gi zati thaki mifam haudokani. Porbandar gi Madhapur da pangthokadaba Madhapur Gher Fair lisingani kunithoi Rashtrapati na hayeng haudokani. BJP ki National President JP Nadda Himachal Pradesh ki numit humni gi khongjata Simla da thungkre. Rajya mari gi Vidhan Sabha mikhal da BJP na chawna mai pakraba tungda Sri Nadda na Himachal Pradesh chatpa khongjat asi ahanbani. Simla da ngasi pangthokadaba dol gi Karyakartar Singi road show amada Sri Nadda saruk yabaga loinana miyamgi mitin amadasu wa ngangani. Thoramasi saruk yanabagi damak Kendra gi Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur Simla da thungkre. IPL cricket ki ngarang midang Mumbai gi Broadband Stadium da sanakiba match Gujarat Titans na Punjab Kings bu wicket tareta thoikre. Navi Mumbai gi DY Patil Stadium da ngasi Chennai Super Kings ka Sunrisers Hyderabad ka sanagani aduga Mumbai Indians ka Royal Challengers Bangalore ga Pune gi Maharashtra gi Cricket Association ki stadium da ngasi thengnagani. Bharat ki badminton sanaroi PV Sindhu amasung Kidambi Srikanth Korean Open Badminton Championship ki semi-final match sing da ngasi sanaragani. Ngasi sanagadaba nupa gi semi-final da Srikanth ka Indonesia gi Jonathan Christie ga aduga nupi gi single semi-final da South Korea gi An Seong ga lamba thengnagani. Ngarang sanakiba nupi gi single gi quarter final da Sindhu na Thailand gi world number 11 Bushanan Ongbarung Phanbu kunmathoi tara trukta maithiba piki nupi gi singles ta Srikanth South Korea gi Sonwan Hobu kunmathoi tara nipan kunmathoi tara nithoi da maithiba piduna semi final changlakibani. Aroibada maroiba paw amuk Mukhyamantri Ningthoukhongjam Biren Singh na hairi Rajya Sarkar na drug ki mayokta changsin bukhongjang mai pangna changsili. Manipur da hauji COVID-19 ki active case nipumapan lairi ngarang miwi ahum nongno COVID-19 positive oiki. Commonwealth Parliamentary Association Mid-Year Executive Committee ki mipap ngasi Guwahati da pangthokli amasung Kendra gi Health amasung Family Welfare Mantraloy na Mizoram, Kerala, Maharashtra, Delhi amasung Haryana da makha tana COVID ki laisa sandorokliba asi kumna yengsinaba khangankre Paulo Izare.